Ini kisah kota Sinan ni bahas sengket Sinan bagai. Ni lagi borok pengen naga. Tamu karam tamu. Karena apa no? Dia perlu BJP ya kari faya BJP rono soal lam cek voices kali nih nih. Voices bongka dia pakai posisi sebut man cio. Ar di promotor faiman koran kasih no tangmani semai. Dia kakak pun no tiket ringnya kono. Hopla kebang pun bypass kali ini mana imang bo. Bundong kah, iya pun bagi kini omono silsi nih. Abo nanti ni Narak moro. Prai 9-10 mas kah? Mana neng abo ki di promote abo? Abo Narak man ke di promote kaya ni no hype no. Abo lori tongo BJP dong no. Bukan bising-bising wan suku nya tar, mereka fight abon mereka tay radia, rabu jangka seter. Tapi rasanya jadi imang je semai tangman ya semai sukses kah ya pun. Abo no lukurong no tamu sana muzung neng. Lukurong mon sana muzung je kuno kam no semai tangkya semainya sukses kadi kha kologun di je kuno target nak ambition nak aim by ambition of fulfill kaya sak kuno dino taya kadi ya bono ani lukun thani kok kasar Ni nak kau sebut loka kita tangai pun nak kiri. lok na la pung la ke hambai